Akikas kokorom kasit ile kityo ingekoshin no nenyun ingekoshin no baby sikobit otestai akoboibochi sirutik chemyachen chebo Jehova en kainetab Jeiso. Bwana asifiwe. En kamdaenyu tugul kokole kityo obotege kong'wong ng'oliotab Jehova sikobit obe tai en kainetab Jeiso. Bwana asifiwe. Kilosun kitororin kwandanyo Jehova. Kongoi kamuktaindet Jehova amu tume. Iberur anyun Jehova nenyo akikochi atkan kotugul korikyin Jehova. Kamuktaindet Jehova ng'oteche en korotikab werung Jesu Kristo akiyochi kiy agetugul nemie. Kasa Kiptayat Jehova yani koboto kongoi en Kristo Jeiso na kiptayandenyo. Amen. Kongoi. Basi wapi makofi ya mchungaji jamani? Tumpatie yake mawili. Tumpe moja. Tena. Asanteni sana. Thank you so much. Basi kimache kebebe bertage kwa kebebe rata kwa mugitinye cheninde nyo senior Pastor Joel Kimeto amejo some inendet nguno konyo tai asigo chenui tienda agenge yamando jepterana. Asante sana. Oye kiagasta kilangi akolonye okanyama buge nyini omomo ywa wale kwa okasena kabisa ma William noe okasena. Karibu sana Pastor. Kongoi. Macho som mi mure John chega kubwan tu lama chige tien lakini kutuma omachama pongezi kosi bigugi kotuye en akanisosya kokabaibai tomu konyon tumi akotekisi tumi amu kibendi Mabwai kibendi koito kopchi makibendi Facebook muren chwe betusiek chu kobendi Facebook akocheng lakwet en Facebook nemongen kole bo kamng'o mutai kose kowoche kolelen kwan chomyet kokinawe amu manai tikitik ele kibunu chito. So yuto anyun akonu pongezi ngoberuro kamuktaindet en tetutik tugul. Kang'ete Kipsigis kaikotis chepyosenyun ak biik chekabakach icheket otai kokatutik amuche kwo. Atien nekakemwa kele kikure sweetheart. Namwa kidogo. Don't
Vitu wako na simu, kila mtu anashikia simu juu. Wangapi? Kila mtu anashikia. Bas, andika, tafuta pale kwa message, andika I. Kila mtu akaandika I love you. Ate ule batiri send it. Agogo no asia soman reply sanenden mwenyewe. Kokwerji kuna je biyo ko goyokto. Tugul. Asa tago gonna battery for the replies now. First reply. Whatever about your college, go run pocket money. Instead, singing Gilejin, I love you. Elaine, I love you too. My money? Yes. So Gilejin, I love you. What say in a time never reply. Go run your pondogi. Kosoman battery got good not a gonda taban amamo lengo. The boy Kosoman gora. College, go ahead, Meditanagondia. Ako ngaliot ka na inye. I love you. Nabaso mogi
College tu ungesema Rosafi pesa imekwisha ni kutumanishia, wacha story mingi. Anyway, kumajek choto kembitune brand kakonete Pastor Kimeto. Bas kosubkei amuka kwa site amache kerib site kou notok. Kakuna batiriot nekamiu iyo kakuna boisiet neo kale kataine kai nikitambwani kepkobwat nyaur kotatambwani wachungaji. Kokalejo atambwan wachungaji tugul chemi kotelelso. Kakuna asibarua neo yang matamuji boyot kipseo na nabo kirwogek. Ngasom ketelelo. Wachungaji wote ambao wako kwa kikundi hiki tafadhali tusimame. Kumbe wako kwa yes. Kalejo atiosom Kigurna Reverend Elisha Arap Soy kuye kawakase chungaji nebo Paris nebo Tulwam Ngutuny. So ane nekasindikisan usanda nanyi kisome kwonyi. Kimeche akotinye timinyi nebo vijana kayo chekibo tai. Kimeche kelecho kongoi nebo iman. Na pia biik tugul chebo Tulwam Ngutuny chekakibwa meche alecho kongoi nebo iman. Pia tuko na finance chairman nebo diocese nenyo Cheblel ako mamangane Koronin imwae kongoi. So nimetambua watu leo, nilikuwa nataka niwatambue. Kongoi missing. Kongoi. Thank you so much. Kongoi missing angi. Kibele litumdo ni. Ako ongen chito nekai kasi no ing bichu kakobwa mu kaker veterans ko chorwani nyu nekikure Osea itingetornyo injinit igiri bilu Pastor Kimeto makibilu ovyo my friend maraisi ibilu kwamba jipkosike tostal besiman maraisi wete no tanye murnoni ako nin mule jongin yo top kimnyige tapet kikwai kolong basen bas kongoi missing amejo jamwa kebe nafasi nebo introduction agere hali anga maya hali anga amejatach chito nekurse neborto biik masin amejatach Simeon Leting akasom family korale yekitokwa keba introduction obwa tugul safari moja punguza hii kidogo sababu nimeenda pande hii. Alright, Arab Leting oranemiu chechen chechok sigik chechok chechen ngot ko chebo